zelena rijeko davnih momačkih snova. Ja sam se zarekao, ja sam se davno zarekao, da u moj život nikad naš, što se oko nas u krug vrti. Sve je laž, samo pusta laž, sve je laž, osim smrti. Nisam bio tu, ne, ja nisam bio tu. Te noći kad su, kažu, je vidjeli s njim. Ja nisam bio tu, ne, ja nisam bio tu. A znam da lažu sve i ne vjerujem mi. Sve je laž, samo pusta laž, što se oko nas u krug vrti. Dobro večer, poštovani gledalci. Gost studija nezavisne televizije Orion je gospodin Komnen Bećirović, istaknuti intelektualac, novinar i publicista koji živi i stvara u Parizu. Gospodine Bećiroviću, dobro večer i dobro nam došli. Dobro večer i bolje vas našli. Vi ste iz Ljevišta, Gornja Morača. Gotovo 4 decenije živite u Parizu. Kakav je to put? Pa, to je put. Ponekad kažem sebi da sam došao iz srednjeg vijeka u moderno doba. Jer u mom djetinjstvu, to znači krajem 30-ih, ja sam rođen 1936. Ne krijem godine, do, dakle, ratno doba, posle dosta surovo doba, posle ratno doba i tako dalje. Znači, to je bila jedna sredina patrijarhalna, jedna sredina srednjovjekovna. Morača u moje vrijeme nije bilo puteva, nije bilo, sve se obavljalo konjima. Dakle, nikakvog drugog transporta nije bilo sem onaj koji je od uvijek postojao. Recimo u Gornju Moraču može da se uđe samo na 3 mjesta sa konjima. Inače, to je tako vrletan kraj da civilizacija je došla tek kasno. Civilizacija je došla tek kasno. Par riječi o školovanju i uopšte o opredjeljenju za život u Parizu. Kako ste došli na tu ideju? Sad ću da vam to kažem. Dakle, ja sam imao od djetinjstva jednu žeđ za naukom. Imao sam neki idealizam koji me nosio sve dalje kroz život, da saznam što više, da vidim što više svijeta. I tako, kao dijete iz Morače, težio sam u svijet, težio sam da naučiš što više jezika, da vidiš što više zemalja. I tako se desilo da sam bio dobar đak, da sam još u gimnaziji počeo da čitam francuske pisce i naravno da sam težio da vidim zemlju tih mojih omiljenih pisaca kao što je bio Victor Hugo. Jedna od prvih knjiga, recimo, bili su Jadnici Victora Hugoa, Les Miserables. Pa onda sam počeo da čitam pjesme Victora Hugoa, pa druge francuske klasike, Balzac'a, Stendhala, Racina, Corneja. To je na neki način bila tako vaša karta za Pariz. Da je to bio posticaj da odem u zemlju tih svojih pisaca. U stvari, oni su me odveli u Francusku. Vi ste samo imali kartu time što ste bili dobar. Ne, ali desilo se posle da sam upisao svjetsku književnost. Završio sam književnost 1960. posle 4 godine studija. I moji profesori bili su veoma zadovoljni mojim uspjehom, a posebno mojim poznavanjem francuske književnosti. Ističe među njima starog profesora Raška Dimitrijevića, on je već pokojni dugo godina, i profesora Dragana Nedeljkovića, koji je još živ.
Dakle, oni su me preporučili za postdiplomske studije na jednom univerzitetu, na jednom međunarodnom, u stvari to se zvao Evropski centar u gradu Nansiju, na univerzitetu Nansiju, gdje sam završio postdiplomske studije, opet sa prilično uspjeha. Tu se studirali i ekonomija, i pravo, i književnost, i istorija civilizacija i posle toga predložili su mi mjesto lektora, predavača na univerzitetu u Nansiju, predavača srpsko-hrvatskog jezika i jugoslovenskih književnosti. I onda sam počeo da pišem. Onda sam počeo da šaljem dopise iz Francuske za borbu, posle za Nin. I onda sam stupio u vezu sa niz francuskih pisaca. Pokrenuo sam čitavu seriju susreta sa najvećim francuskim piscima onoga vremena. Tu su bili Jean-Paul Sartre, André Malraux, François Mauriac, Louis Aragon, Jacques Prévert. To su bila najznačajnija imena i koja su neki od njih su i ostali pisci, bili su već tada pravi živi klasici. Tako da to je objavljeno u Ninu u ono vrijeme, to je objavljivano recimo ovako, to su možemo da pokažemo našim gledalcima. To je recimo jedan od tih intervjua sa Jean-Paul Sartrom i Simone de Beauvoir. To su bile čitave stranice. Evo recimo André Malraux, koji je tada bio ministar... Da, to kamera može fino da snimi. André Malraux, koji je tada bio ministar francuske kulture, koji je bio jedan najveći pisaca 20. vijeka, koji je bio državnik. Evo fino piše André Malraux, specijalni intervju za Nin. Je, specijalni intervju za Nin. I interesantno da mi je André Malraux rekao tada, vidite, to je izlazilo na čitavim stranicama, da mi je André Malraux tada rekao jednu veliku istinu, evo ovdje naslov, osnovno zlo našega doba je nestanak vrhunskih vrijednosti. I to je, nažalost, to nije prestalo da se obistinjuje krajem ovoga 20. vijeka koji je prošao. Mislim da je ovo sjajan uvod. A na kojim projektima trenutno radite? U Parizu da upoznamo naše gledalce sa vašim trenutnim radom i bavljenjem u Francuskoj. Što se tiče sadašnjih projekata na kojim radim, to je radim na koliko sam radio onih godina na francuskim temama. Znači, prvi deceniju ili dvije moga boravka u Francuskoj. Toliko sam od tada se okrenuo našim temama. Govorit ćemo malo kasnije o tome, posebno moja kampanja za spas Njegoševe kapele na Lovćenu. Dakle, to je ta knjiga. Dakle, to je, već tada sam se okrenuo našim temama. Zatim za to je bilo 70. godina. Onda je, tako da kažemo da sam od Lovćena kao i od Morače kasnije napravio svjetsku temu. I na to sam veoma ponosan. A sad momentalno radim na drugoj knjizi o Kosovu. Objavio sam prvu knjigu koja se zove U duši Kosovo. Mislim da svaki Srbin dostojan toga imena može to da kaže i treba da kaže. To je formula za Srbe. Jer dokle god budemo imali u duši Kosovo, dotle će... Zanimljivo je da je ta knjiga na francuskom jeziku. Da li postoji prevod na srpskom? Ne postoji, nažalost, još prevod na srpskom. Da li je moguće da su Francuzi više zainteresovani za te stvari nego mi ovdje? Kako se stvari dešavaju u posljednje 2-3 godine, izgleda da su više Francuzi zainteresovani. I to jeste savjesni ljudi među Francuzima, među kojima ima veliki broj prijatelja. Oni su više zainteresovani, ne samo i u Francuskoj, nego i u drugim zemljama, za istinu o srpskom narodu, nego što su zainteresovani ljudi koji se trenutno nalaze koji su trenutno na čelu ove države. Kada ste već pomenuli samo da vam kažem da je ovo je prvi tom. Ja sam zamislio ovu knjigu o Kosovu kao U duši Kosovo kao trilogiju. To će biti moja kosovska trilogija. Drugi tom će biti otprilike na jedno 500-600 stranica. To će biti istorija albanskog zla na Kosovu. Jer koliko mi Srbi imamo na Kosovu, sve najviše, znači imamo zemlju, imamo istoriju, imamo duhovnost, imamo umjetnost, najvišu umjetnost, imamo najvišu umjetnost, evo recimo ova slika, to je slika Hrista iz Peći sa jedne freske, sa Deizisa iz Peći. Recimo ovdje imamo Gračanicu.
Znači, ovo spada u vrhove svjetske umjetnosti. Ovaj Hristos je iz 13. vijeka, a Gračanice iz 14. vijeka. Onda Dečan i Peć i tako dalje. Znači, ta druga knjiga odnosit će se na onome šta se dešavalo na Kosovu od turskog osvajanja, to znači 15. vijek do naših dana. I to će biti jedna antologija, da kažemo, albanskog zla na Kosovu. Kao što rekoh, oni imaju samo zlo i nasilje i brojnost, dok mi imamo vrhunske domete, istoriju, kulturu, duhovnost, imamo kosovsku epopeju. Imamo kosovsku epopeju koja ide u vrhove svjetske književnosti. To će biti druga knjiga o Kosovu, a treća knjiga bi trebalo da bude zove se Vječnost Kosova. Upravo poezija, umjetnost i poezija. Dakle, to je projekat na kojem momentalno radim. A sem toga, ovo je već privedeno kraju, projekat na objavljivanju ovih tekstova, ovih susreta sa francuskim piscima, ima jedno 20-ak. To će sigurno biti jako zanimljivo. To će izaći, ja mislim, do kraja godine u jednoj velikoj izdavačkoj kući u Parizu. I tu će biti, dakle, sakupljeni svi. Vi ste se družili sa svim tim piscima. Kakvi su oni ljudi bili ovako? Nešto malo više da upoznam naš gledalac o druženju sa njima. Koliko ste uspjeli da ih upoznati uopšte sa srpskom kulturom, odnosno kulturom sa naših prostora? To ću vam reći sada. Upravo ću u prvom dijelu te knjige, koja se zove Daleki susreti. To neće biti samo dijalozi sa tim velikim piscima koje sam vodio, nego će biti moje uspomene na njih. I upravo taj prvi dio knjige, bit će nekih 200-250 stranica, zvaće se Preko ponora godina. To znači, otkad sam vodio te razgovore, prošlo je 40 godina. I većina tih pisaca nisu više od ovog svijeta. Sem dvojice, Michel Bitor i Alain Robbe-Grillet. Svih bilo je 20-ak pisaca, svi ostali su, nažalost, preminuli. Dakle, ja evociram moje susrete, sa nekima sam postao prijateljstvo koje je trajalo sve do njihove smrti. Kao recimo Pierre Gascar, koji je bio sjajan romancijer, eseista, koji je bio pisac, koji je bio također pisac na teme iz oblasti prirodnih nauka. Onda Roger Caillois, koji je bio jedan od direktora UNESCO-a. Posebno André Malraux. André Malraux, zašto Malraux? Vi me pitaste malo prije, jesam li uspio da ih zainteresujem za našu kulturu. Pa recimo André Malraux, koji je bio veliki romancijer, a još veći, po mojem mišljenju, filozof umjetnosti. Jer što se tiče njegovih romana, ipak oni datiraju. To su 30. 40. godine 20. vijeka. Recimo, André Malraux se zainteresovao za sudbinu Lovćena, za Njegoša. Zašto? Zato što je taj čovjek bio fasciniran velikim istorijskim ličnostima, od kojih je on bio jedna. Ali da neko bude vladar, da bude preosveštenik, da bude, dakle, vladika, da bude veliki pjesnik i da bude na čelu jednog malog herojskog naroda i da bude sahranjen na vrhu jedne planine u jednoj crkvi i da to sve završi za kratko vrijeme, to znači 38 godina, da ostvari dijelo koje je postalo i evanđelje. Evanđelje za njegov narod, to znači Gorski vijenac. Dakle, on je bio fasciniran tom ličnošću i kad sam mu ja, pošto smo poslije našeg razgovora koji je se vodio 1969. On je još tada bio ministar kulture u De Gaulleovoj vladi. Kad sam mu ja objasnio ko je Njegoš, kad sam mu predočio, kad sam mu donio dokumenta, fotografije, on je odmah reagovao i rekao je da taj sklad Njegoš i Lovćen, to čini takvo jedinstvo da bi to bilo obesvećenje, skrnavljenje dirati u to, i on se zauzeo kod tadašnjih jugoslovenskih vlasti, pisao je lično Josipu Brozu Titu, nažalost. Bezuspješno, o tome ćemo još pričati. S jedne strane. S druge strane, Malraux se bio zainteresovao za našu umjetnost. U čuvenoj njegovoj knjizi Metamorfoza bogova,
To je jedno od njegovih najčuvenijih dela iz oblasti filozofije umjetnosti. On je unio neke naše spomenike, neke naše posebno freske, recimo Uspenje Bogorodice i Sopoćana. Nalazi se na jednom vidnom mjestu u toj knjizi Metamorfoza bogova. Tako, među ostalim, recimo, Jean Cassou, koji je bio veliki prijatelj ondašnje Jugoslavije. Jean Cassou se zauzeo u svađi Tito-Staljin. Cassou je branio Tita i s razlogom, jer ipak između dva zla Tito je bio manje zlo od Staljina. Prema tome, di ja kažem neku lijepu riječ o Titu. Dakle, prema tome, Jean Cassou je svom strašću i sa poznavanjem, jer je bio na Lovćenu, također učestvovao u toj kampanji za odbranu Lovćenskog vrha i svetilišta. Dakle, Gabriel Marcel, koji je pisao, je također bio. Gabriel Marcel je jedan od najvećih hrišćanskih filozofa 20. vijeka. I on je bio u Crnoj Gori. Kao što je bio Cassou, malo nažalost nije. Htio je da ide. Bio nam je obećao posljednjih godina i kad su mu baš doneli jednu knjigu o Lovćenu i kad smo mu doneli freske tadašnje Jugoslavije, to znači Srbije i Crne Gore, i rekao, ali ga je bolest, a zatim smrt spriječila. Tako da je, znate, treba poraditi. Treba poraditi samo, ali treba poraditi na polju naše kulture pa da se svijet zainteresuje. Nažalost, na tom polju se nije mnogo radilo. Ali bilo i naših ljudi tamo, zar ne? Kada smo pomenuli francuske prijatelje, da pomenemo i Miodraga Bulatovića, da li ste se sretali sa njim i kakav je njegov status i kakav je njegov ugled bio u Parizu? Miodrag Bulatović je stekao odmah jedna renome u svojim romanima. Naročito čuveni roman je objavljen 60-ih, mislim početkom 60-ih godina. To je onaj roman Crveni pijetao leti prema nebu. Ali to je više, da kažemo, individualno. Miodrag se pročuo kao autor. Naravno, prije toga prevedena su djela Ive Andrića, tim pre što je dobio Nobelovu nagradu i tako. Ali ja govorim o uopšte našoj kulturi, o našem velikom nasleđu. Dobro, da pomenemo onda da ima dosta i slikara u Parizu, naši konkretno Dado Đurić, da li ste se sretali sa njim? Kako da ne? Dado Đurić je, pa da imate druge velike slikare, Ljuba Popović, pa imate Bata Mihajlović. Recimo, Bata Mihajlović je baš na ovoj knjizi, ima jedna njegova slika. Kad sam ja pokrenuo kapelu za spas kampanju za spas Njegoševe kapele na Lovćenu i objavio sam jedan tekst u Mondu. To je bio oproštaj s kapelom, to je bilo 72. godine. Kada više nije bilo nade, to je bilo Zbogom svetilištu. I on je mene, Bata Mihajlović, koji je već bio renomirani slikar u Parizu, izlagao u mnogim galerijama, pozvao i rekao, Komnene, hoću da te slikam posle ovoga teksta. Zbogom Lovćen. I to je ta slika, vidite ovdje. Evo, imate Lovćen kao jednu neugasivu buktinju. Dobro, ne znam da li se dovoljno prepoznajem, ali to je njegova stvar. On je i polufigurativni i poluapstraktni slikar. Tako da, recimo, Bata Mihajlović, Ljubo Popović, Dado Đurić, to su imena. Kako? Vladimir Veličković. Nesumnjivo da je, ali recimo da kažem nešto konkretno, kako je to stvaralaštvo Dada Đurića? Po čemu je on to prepoznatljiv? Moram da vam kažem da ja ga veoma cenim, ali meni je bliže ovo stvaralaštvo Bate Mihajlovića nego i Ljube Popovića, nego što je Dada Đurić i Ljube Popovića. Zašto? Jer Bata Mihajlović uvodi nacionalne motive. Recimo, on je slikao naše manastire, naše svetitelje. I on ima svoj stil. Naravno, to nije taj stereotipno slikarstvo. Nego je, Dada Đurić, on je više slikao tu monstruoznu stranu života. Tako da, znaš, to je jako, to je veoma snažno,
ali ne možete živjeti sa njegovim slikama okolo vas. Znate, ja mislim da je jedan francuski kritičar rekao da se u čudovišnom može teško otići dalje od onoga što je otišao upravo Ado Đurić. Vi ste bili inicijator odbrane Morača od potopa. Nedavno ste to prezentirali u jednoj sjajnoj knjizi koja je izašla u izdanju Svetigore. Ona izgleda ovako, Odbrana Morača od potopa. Šta ima novo i bitno u vašem stavu i odnosu sad poslije toliko godina kada je u pitanju odbrana Morača od potopa? Evo, odbrana Morača od potopa, to je odbrana samog sebe. Morača je moj zavičaj. Ja sam tu ugledao svjetlo sunca, ljepotu Morače, jeku Morače, ljepotu moračkih šuma, nebesa, litica, moračkih planina. Nosio sam u sebi kroz cijeli život. Kad sam bio mlađi, kako je život bio težak u Morači, rekao vam da je to bio srednji vijek, zavidio sam onima koji su iz grada. Oni su bili bolje odjeveni i više se brige vodilo o njima, imali su bolje mogućnosti u svakom vremenu. Mi smo išli iz daleka u školu, ponekad kilometrima, pokisli, promrzli i tako dalje. A sa današnje, sa ove distance? To je upravo to. Posle izvesnog vremena, sve te muke, vrijeme je prosijalo. I ostalo je ono što je bilo lijepo. Dobro i lijepo. Što je lijepo i dobro. Tako da, posle ubrzog, recimo, kad sam već u Francuskoj i tako da, vjerovatno je tu bilo i nostalgije, rekao sam samo o sebi da se nikad ne bih promijenio poslije, da budem gradsko dijete, umjesto što sam bio seljačko dijete. I prema tome, evo i sada, recimo, ja često kažem da sam pobjegao u Moraču, da bježim u Moraču od svijeta, jer je Morača jedna ekološka oaza, ne samo na našim prostorima, nego i u Europi, da sam pobjegao u Moraču, da bježim u Moraču od svijeta, kao što su moji stari pobjegli u Moraču od Turaka. Jer mi smo uskoci, mi smo u Moraču otprilike oko 200 godina. E sad, zašto Morača? Meni se čini, Morača je toliko veličanstvena zemlja, kako svojim prirodnim nasljeđem, tako i kulturnim, da mi se čini da je Morača negdje drugo da bih je branio. Ostalom, moj veliki prijatelj, ekolog Franz Weber, on nije znao o Morači dok sam ga ja obavijestio, ima jedno 15 godina. I dok je došao u Moraču i kad je vidio to... Pomenut ćemo i to. Ali sam htio, gospodine Bećaroviću, za mlađe generacije, da i njih upoznamo, za one koji su možda rođeni prije nekih 15 ili 20 godina. Od kakvog se zapravo potopa branila Morača, pa ćemo onda pomenuti gospodina Franca Webera koji je aktivno učestvovao u svemu tome. Bilo je predviđeno 50. godina da se potopi čitava Dolna Morača. To je izradio taj projekat. Znači sa sve manastirom, sa svim... Apsolutno. Od izvora do uvora praktično da se napravi jedan sistem hidrocentrala. Gdje ništa ne bi bilo pošteđeno. Čak ni manastir Morački, koji je najznačajniji istorijski spomenik u Crnoj Gori. I to ne samo da kažemo mi, nego i svi stranci. Ja sam u ovoj knjizi na francuskom, koja se zove Ugrožena vječnost Morače, donio šta su pisali stranci o Morači, recimo, tokom 19. vijeka. I jedan od njih kaže, Bernhard Schwarz, njemački čuveni geograf, kaže, manastir Morača je biser Crne Gore. To je rečeno 70. godina 19. vijeka. Čija ideja zapravo bila taj Dakle, taj manastir Morački trebalo je da ostane 40 metara ispod površine jezera. Ako vi dobro znate manastir Morački, bili ste, pa ona stijena koja se nalazi iznad manastira, ondje je trebalo da bude površina jezera. To je takav naopaki projekat. Ko je zapravo donio taj projekat? Znači, inicijativa je uopšte krenuo jedan takav poguban projekat. Ondašnje doba, znate, čuvena Lenjinova teza, elektrifikacija plus industrializacija ravno socijalizam. A onda je bila vladala ateistička, bogoboračka ideologija i nije se vodilo računa o tome, o crkvama, o manastirima, o istorijskim spomenicima i tako dalje. Međutim, ipak je to toliko bilo skandalozno da se potopi manastir Morača, da Kube ostane
duboko ispod Ali u površine to vrijeme jezera. je bilo teško reći nešto protiv tih odluka. Na koji način ste vi krenuli u tu borbu? Ali nisam ja tada još tako krenuo. Ipak se taj projekat bio je toliko skandalozan da su ga promijenili. I da su sveli nivo jezera na nivo manastira Morača. Tako da bi jezero udaralo u portu. Kada ulazite u manastir Morački, sa južne strane od Svete Gore imaju znaci obeleženi crvenom bojom dokle je trebalo dolazi jezero. I onda smo se mi pobunili. Mislim, onda se i nešto moglo. Već je bilo, već se društvo donekle bilo liberalizovalo. I čovjek koji je poveo prvi akciju i koji me uputio naučno u recimo pitanje Morače, ali sa naučne strane, sa geografske, geološke, hidroenergetske. To je bio jedan Kolašinac, jedan Većinjanin. Zove se naš pokojni Vladislav Vlahović, akademik, geolog, Bog neka mu dušu prosti. Ja mislim da bih teško mogao da učinim s naučne strane bez njegove pomoći, bez njegovih studija koje sam proradio, bez razgovora sa njim. On je, dakle, Vlahović iz Rovaca, ali doseljen u Rečine, u lijepe Rečine, koje su, nažalost, zapuštene, možda možemo i o tome reći nekoliko riječi posle toga. Tako da je on, da kažemo, inicirao, on koji je učestvovao u projektima drugih hidrocentrala po Crnoj Gori, on je rekao da je apsolutni zločin da se potope tolika prirodna i ljudska dobra. On je bio čisto humanistički orijentiran, koja se nalaze u dolini Morače. To znači da se potope kanjoni. Kanjon Morače koji je ovdje, ovu sliku pravio je Franz Weber, kada smo zajedno posjetili Moraču. Pre 15 godina. Dakle, da se potope kanjoni Morača i Mrkvice koji su stari 30 do 40 miliona godina. Znači, jedno dobro, svaki put kad prolazite kroz kanjon Morače, vi prolazite kroz nešto što je staro 30-40 miliona godina. To znači kada čovjeka nije bilo uopšte na zemlji, kada je raspored sazvežđa na nebesima bio drugčiji. Uostalom, to sam rezimirao na kraju ove knjige. Dakle, potopio bi se manastir Morački ili bi bio ugrožen. Jer ispitivanja su pokazala da se on nalazi na jednoj aluvijalnoj terasi i da uopšte nema stenovite podloge. Znači, ušla bi vlaga u manastir i bio bi manastir, totalno bi propao, a manastir je jedan dragulj, ne samo naše srednjovekovne, srpske srednjovekovne umetnosti, nego uopšte svjetske umetnosti. Vidite, recimo, ovaj lik proroka Ilije, on je jedinstven u svjetskoj hrišćanskoj umetnosti. Kako na istoku, tako na zapadu. To je najlepši lik proroka Ilije, znači prorok Ilije u pustinji. Gavran, ili kako mi to popularno kažemo, Gavran hrani proroka Iliju. Znači, jedno, drugo, bila bi promijenjena totalno klima u Morači i Rovcima. Vi znate, Morača je zbilja blagoslovena zemlja. Od izvora Morača je više ljevišta u mjestu zvanom Vragodova, to znači ispod Lole i Lukavice, do uvora u Skadarsko jezero, to znači neka razlika od 1400 metara, uspjeva svako drvo, svaka biljka, svaka travka, svaka voćka. Znate, tako da bi, kada bi se pregradio kanjon Morače, branom od 150 metara, promijenila bi se totalno klima, tu bi nastale magluštine, tu bi nastala bi jedna katastrofa, kako za floru, tako i za faunu. To je jedno, to je sve za 760 miliona kilovata struje, koje se mogu dobiti na drugim crnogorskim vodotocima, a da se ne napravi nikakve štete. Ali osim naših ljudi za sudbinu Morače, vi ste uspjeli da zainteresujete neke ljude iz svijeta, tačnije iz inostranstva, gospodina Franca Webera, na primjer. Sad nam recite, da li je taj interes, konkretno gospodina Franca Webera i ostalih intelektualaca iz drugih zemalja, iz našeg okruženja pa i dalje, doprinio izmjeni ovog plana o potopu Morače? Jer ja sam, da kažem, zahvaljujući ulaskom Franca Webera u kampanju, a ne samo Franca Webera, nego i britanski vizantolozi se pobunili što se tiče manastira. Onda UNESCO. Ja sam imao veze sa UNESCO, rekao malo prije da je moj veliki prijatelj Rože Kajova bio jedan od direktora UNESCO.
I tako je Morača postao, uspio sam da nekako od Morača napravim svjetsko pitanje. Znači, ti ljudi su osjetili da Morača ima univerzalne vrijednosti. Da, recimo, ova freska jeste proroka Ilije i ostale freske iz toga ciklusa ili sama arhitektura manastira Morača. A onda što se tiče kanjona, to je jedinstven kanjon u Evropi. Ne jedan, nego dva. To znači kanjon Morače i Mrtvice, a ima i niz drugih kanjona, kao što je Sjevernice, Ljute i ostali. Dakle, ja sam to... Gospodin Franz Weber je dosta doprinio da se te stvari pokrenu i da se zaustavi taj Kad sam ja potres. pozvao Franza Webera, to je bilo aprila 88. godine. Samo jednu riječ, kako smo se našli. Mi smo se našli zahvaljujući Bogu, svjetlosti Apolonu. Jer Weber je branio Apolonovo svetilište u Delfima protiv projekta gradnje kombinata aluminijuma, jer tu ima dosta boksita. On ga je branio i uspio da odbrani od Amerikanaca i posle od Rusa. Ja sam vidio tu emisiju na jednom francuskom kanalu i pisao sam i kažem, ja imam jedan sličan problem. I to baš u mom zavičaju. I Weber je došao. Prvo je došao sam. Rekao je, ja hoću da se prožmem prvo, da vidim vredi li se zalagati za to. Zašto? Što hoću da što mi predlažem. Upoznao uopšte istoriju. Kada je on, a desilo se da je došao u aprilu, kada se tope snjegovi. Morača je valjala bijele, smaragdne talase. Kad je vidio on u mostu u Podgorici, on je bio oduševljen. Morača je bila silna. To je kao jedna prirodna, jedna sila, jedna moć. Tako da je on već tu bio oduševljen. Kad smo ušli u Platije, već njegovom oduševljenju nije bilo kraja. Znate, i onda je, sjećam se dobro, da je sišao na Andrijevu, sišao je malo niže i tada je napravio ovu sliku koja je postala klasična i koja je objavljena u niz publikacija. I sjećam se, i onda smo došli u Međuriječje i dalje ugledali vrhove Moračkih planina, to znači stolove, a dolje u manastiru u podnožju tih planina. Pa on je rekao, a Morača je i dalje hučala, valjala svoje veličanstvene talase i on je rekao, pa Morača je Beethovenova simfonija. To je njegova čuvena riječ. I onda se odlučilo da dovede jedno 10 novinara iz raznih evropskih medija, posebno švajcarskih, austrijskih, francuskih. U Mondu je recimo bila cijela strana. I onda je, to je već bilo u junu mjesecu. I znam dobro, vladika Amfilohije je služio tada. On je tada bio vladika Vršački. I Franz Weber, koji je, da kažemo, nije ateista, ali koji je više neki teista, da kažemo. To jeste čovjek koji je zaljubljen u prirodu, koji se nadahnjuje prirodom. On je toliko bio unešen u liturgiju. Kad smo izašli, on me pogleda na južnom ulazu, na južnim vratima i kaže, ja ga pitam, dakle, vidim da je čovjek uzbuđen. On kaže, kome je posvećen manastir? Bogorodici, Bogorodica će spasti manastir. Tako mi je odgovorio. I zaista je tačno, jer najviše što smeta sada ove potopitelje, to je ipak manastir. Tako da je Weber posle se sasvim uključio, onda smo otišli u Studenicu, jer je bila ista opasnost i nad Studenicom. Onda smo, posle kad se pojavila opasnost nad Kosovom, onda smo, u stvari, on je otišao sa 20 novinara na Kosovo i napravio je sjajan prilog u svom časopisu koji se zove Žurnal Franz Weber, koga ima na internetu. I tu je posvećeno jedno 15-20 stranica Kosovu i od tada nije prestajao da denuncira ono što se desilo sa prilikom rata NATO-a protiv srpskog naroda, kako na razaranju kulturnih spomenika, tako i na zagađenju prirode, posebno od strane takozvanog štetnog elementa koji se zove osiromašeni uranijum.
Da se vratimo, zapravo da zaključimo ovaj dio priče o odbrani Morača od potopa. Naši gledalci koji u ovom trenutku prate ovu emisiju i koji će, ja se nadam, imati priliku da pogledaju reprizu, detalje odbrane Morača od potopa mogu naći u ovoj knjizi koja je izašla u izdanju Svetigore, ali bih recimo ovu priču o Morači i odbrani manastira završio možda ovom vašom završnom riječi. Da, ali ja bih još samo da kažem stranici knjige, ako biste bili ljubazni da vi pročitate našim gledalcima da to bude autentično. Šta je naš cilj? Naš cilj je da ne samo da spasimo Moraču, jer Morača ima, dakle, prirodno, istorijsko, kulturno blago. Znači, rekli smo, kanjone, manastir, arhitektura i slikarstvo, istorijsko blago, književno blago. Ima čitava jedna knjiga koja se zove Književna spomenica Morače, manastira Morače, koja je izašla prošle godine povodom 750 godina manastira Morače, kao što je izašla ova knjiga. Recimo imate epiku moračku. Ja sam imao predosjećanje da je ženidba Maksima Crnojevića nastala u Morači. I potvrdu sam našao kod velikog ruskog etnologa, poznavaoca Crne Gore, koji je proučavao Crnu Goru 30 godina, Pavla Ravinskog, koji je pisao to 60. godina, 70. godina 19. vijeka. On kaže da je doslovno, da su mu stari Moračani rekli da je ta pjesma nastala na obalama Morača. A to je jedna od vrhunskih pjesama u svjetskoj književnosti. Dakle, imamo nasljeđe, mnogostruko nasljeđe. Moraču treba zaštititi i Moraču treba vrednovati. Znači, prije svega zbog budućih generacija. Zbog budućih generacija treba vrednovati kako je zaštititi najbolje. Da se stavi po zaštitu UNESCO kao jedinstvena prirodno-istorijska cijelina. Postoji li mogućnost za tako nešto? Recimo, postoji takva mogućnost. Ja sam napisao ovu knjigu koja je imala prilično odjeka tamo u ekološkim i posebno u ekološkim i kulturnim sredinama. Dakle, razjasnimo stavljanjem po zaštitu UNESCO-a istog momenta bi prestale sve priče o hidrocentralama. Ova knjiga, apsolutno. I bila je čak postavila, Morača je bila na prijavnoj listi UNESCO. I bila je vrlo povoljna klima. Ja sam poznavao veoma dobro i bili smo veoma dobri prijatelji tadašnjeg direktora UNESCO Federica Majora. I Federico Major bio je spreman da učini nešto da Morača uđe u svjetsku baštinu. Zamislite da Morača uđe među najveća svjetska dobra. Ali upravo tada, ponovo, to je bilo sredinom 90-ih, ponovo je potencirano pitanje potopa Morače i otišlo se s torbom po svijetu da se traže pare da se potopi dolina Morače. Sad ovdje još jednu stvar. Ova knjižica od 100 strana, ovo je viđenje Morače očima evropskih autora. Jer ovdje sam ja donio citate iz jedno 15-ak evropskih autora koji pišu sa, među kojima i Bernhard Schwarz, koga sam malo prije citirao, koji pišu sa najvećim oduševljenjem o Morači, kako o njenoj prirodi, tako i o njenoj istoriji. Recimo Jegor Kovaljevski, 1838. godine bio u Morači i kaže istorija moračkog naroda je prava homerovska poema. Bernhard Schwarz, rekoh vam, kaže manastir Morački je biser Crne Gore. Antonio Baldacci, prirodnjak, koji priča kako je došao s Kapetanovog jezera do manastira Morače i trebalo mu je 8 sati, to je bilo negdje krajem 19. vijeka, kaže da u manastiru Morači imate sve što je čovjeku potrebno i za... U Morači imate sve što je i čovjeku potrebno za tijelo, da se okrepljuje neprestano u takvoj jednoj zdravoj sredini, u takvoj jednoj klimi, ali imate što je čovjeku potrebno i za njegovu dušu u manastiru Morači. Hoćete da rezimiramo, da zaključite sa vašom završnom riječi? Evo, što se tiče Morače, da, to je, da kažemo, moja poruka, to je rezime ove knjige. Ova knjiga nije samo moja, jer nisam jedini ja koji je branio Moraču. Ni što se tiče naših intelektualaca, naših javnih kulturnih ličnosti, nego je bio jedan veliki broj. Ovdje ima 40 značajnih ličnosti koje su dale svoj prilog. Ja sam u stvari donio ovdje, napravio jednu antologiju svega toga što se pisalo u odbranu Morače od 87. do 91. Tu je naravno među prvima i Vladislav Vlahović, jedan drugi Kolašinac koji mi je mnogo isto tako učinio da upoznam čisto s naučne strane Moraču i da mogu da izađem sa tim argumentima, to je pokojni Branko Kujević. Dakle, tu je antologija
tekstova tih ljudi. Ja imam jedno 10-15 svojih tu, ali to je jedna zajednička knjiga. I sad, ja sam na kraju ovdje napravio jedan rezime. Spasiti trojno veličanstvo Morače. Kad je Morača, ta neimarka bezdani to su platije, kad je Morača, ta neimarka bezdana, počela da kopa svoj kanjon još u osvit sadašnjih vremena, što se zove Eocen, tada još nije bilo nikakvog traga čovjeka na zemlji. I mada je i tada isto sunce grijalo svijet, kojega i sada grije, prizor sazvežđa na nebesima bio je sasvim drugčiji, toliko se od tada i sam svemir promijenio. Stoga nas u tim strašnim provalijama vremena, gdje su Morača i Mrtvica uložile 1000 vijekova svoga truda, ispunjava osjećanje slično onom koje nas obuzima pri pomisli da nam svjetlost već odavno ugašenih zvijezda stiže tek sada iz dubina Vasione. Kao što kanjon i rijeka koja huči kroz silna doba otvaraju u nama ponor vječnog trajanja, kosmičkog vremena, tako nam i manastir, koji je pobožnost jednog kneza podigla na ulasku u klance, daje mjeru našeg historijskog postojanja. To znači 7,5 vijekova. Njegovi visoki svodovi nas pozivaju na skrušenost, dok nas lik zamišljenog proroka Ilije iza oltara zaokuplja najvišom tajnom. Morača je jedno od osobitih mjesta na našem kontinentu. Treba spriječiti da tu katedralu vječnosti, kako za Moraču reče Franz Weber, progutaju vode potopa koji se nad njom nadnio. Treba spasiti trojno veličanstvo Morače koje čine rijeka, kanjon i manastir. Razum može da zaustavi potop. To bi bio rezime ove knjige. Hvala vam, gospodine Bećiroviću. Da se vratimo sad nekim 70. godina. Jeste. 70. godina bili ste aktivni i u odbrani Njegoševe kapele na Lovćenu. U tome, nažalost, niste uspjeli. Za sada ste uspjeli u odbrani Morače, ali niste uspjeli u odbrani Njegoševe kapele. Da. Objavili ste knjigu o tome. Pitanje je da li smo uspjeli još, jer zlo je uporno, ali nadam se da će ipak, da će ove knjige i da će sve ovo što su rekli veliki ljudi i ljudi kompetentni iz raznih oblasti prosvijetliti potopitelji. Eto, rekao smo, dakle, 70. godina odbrana i Njegoševe kapele. Nažalost, nije uspjela, ali evo i o tome postoji jedna knjiga, Borba za Lovćen Njegošev. Kakvi su vam sad utisci poslije toliko godina od tog dana do dana današnjeg? Pa to je jedna borba koja je trajala preko 3 decenije. Lovćen je bio nešto od moga djetinjstva, od kada sam postao svjestan samog sebe. Prvo sam ga vidio na guslima. Znate, na onoj kutlači što se zove, najčešći motiv je Lovćen. Bilo nam je na svjedočanstvima kada sam išao u osnovnu školu, pa posle u gimnaziju, na svjedočanstvima bio je Lovćen. Lovćen je bio znamen ove zemlje. Dakle, i posle toga kada sam počeo da čitam Njegoša, da čitam sve ostalo istorijska dijela i tako dalje, onda utoliko prije sam shvatio i više shvatio šta znači Lovćen za nas. I naravno da kada se pokrenulo pitanje rušenja Njegoševe kapele kraja 60. godina iz političkih razloga i ideoloških razloga, jer oni su govorili tada, i to piše negdje u Đilasovim memoarima, da treba ukloniti religiozno obilježje sa Lovćena. A s druge strane htjeli su da privuku Meštrovića da slavi režim kroz svoje statue. Kao što je slavio režim kralja Aleksandra, kao što je bio u službi kralja Aleksandra, htjeli su da bude u službi komunističkog režima. Jeste. To su bila 2 razloga. Iako je Meštrović se već pokazivao kao proustaški nastrojen i to nije nimalo krio. Dakle, i taj projekat je pokrenut 50. godina. Već 60. godina, krajem 60. taj projekat ponovo aktiviran. Izgleda da je ono, to sam ja slutio, a ispostavilo se tačno. Jedan dobar istoričar, koji je uostalom direktor Lovćen parka, Radomir Bulatović, doktor Radomir Bulatović, objavio je skoro jednu knjigu Njegoš i Lovćen. Dakle, Radomir Bulatović, naše gore list, čovjek našeg podneblja, ali je živio u Sarajevu. Dakle, i tu kaže da mu se ispoveda jedan od tih zlotvora
Njegoševe kapele, Njegoševog hrama, Lovćanskog svetilišta, malo je reći Njegoševa kapela, to je bilo svetilište za cijel srpski narod. Dakle, taj Petar Tomanović, tadašnji predsjednik opštine, mu je priznao da, ono što su mi slutili, kad je Broz došao na Cetinje 1968. godine, on je postavio pitanje šta je s mauzolejom, šta je sa, kako, treba li, da, kako stoji stvar, a on mu je rekao da ima ih i za i protiv, on je rekao treba odmah pristupiti gradnji mauzoleja. I onda je, to je bilo 68. 69. 70. počela je akcija, na čelu te akcije. Jel se smjelo uopšte suprotstaviti u to vrijeme? Tako mi smo se usudili. Mi smo se ipak usudili. Na čelu akcije se stavio Veljko Milatović u ime Crne Gore, koji je tada bio, ne znam, predsjednik skupštine, predsjednik predsjedništva i šta sve nije bilo. Dakle, i onda je to postala stvar države. Sve je upregnuto, propaganda. Mi smo onda, toliko je to bilo, toliko je bio udar na naš identitet, posebno na nas ljude iz Crne Gore, a i šire, da smo ipak se osudili da reagujemo. Ja sam onda pokrenuo, poznajući te ljude, kao Malrova, kao Žana Kasua, kao Gabriela Marsela i tako. Pokrenuo sam, ipak htio sam da ukažem svijetu da će nestati sa naših prostora, sa Balkana, iz ovog dijela Evrope, da će nestati jedan značajan, jedan izuzetan istorijski spomenik. Dakle, vezan za jednu od najvećih ličnosti u istoriji modernog doba, Petra Petrovića Njegoša. I naravno da je štampa odmah prihvatila, da su ljudi prihvatili, da su ljudi odmah razumjeli, tako da i sve ih je impresioniralo sama Njegoševa ličnost. Znate, Njegoševa kraljevska ličnost, a isto tako i vrh Lovća, da u to ne treba dirati. Odmah su osjetili duboko da tu postoji jedinstvo i da bi to bio pravi kulturni zločin na kulturnom planu, da se tako nešto uništi. A pogotovo kad su vidjeli kako izgleda mauzolej. To izgleda kao neka apsana, kao neki samar, kao neka proteza. Znate, evo to je, recimo, svima je bilo jasno da u to ne treba dirati. Ovaj hram je ličio na helenske hramove. Nešto što je bilo utkano na najskladniji način u pejzaž. I ja sam to i napisao u ovoj knjizi, da je na Lovćenu se ostvario jedan od najidealnijih susreta geologije i teologije. Znači, planina je bila vrijeme, milioni godina, bili su oblikovali taj vrh i Njegoš je samo dodao jedan znak. Jednu malu crkvicu je napravio, okrugla kao što su se pravile crkve od predhrišćanskih vremena i to je postalo svetilište za cijel srpski narod i za nas svetilište, a za divljenje svih ljudi, znamenitih ljudi koji su dolazili iz svijeta. Ja sam pomenuo nekoliko njih, posebno Žana Kasua i Gabriela Marsela, na primjer. Nažalost, niste uspjeli tad u toj odbrani, ali evo, ovih dana, zapravo u posljednje vrijeme, čujemo da postoje inicijative. Dakle, rekao vam, kampanja je zauzela maha u to vrijeme. Oni su srušili uprkos, na primjer, intervenciji Andreja Malrova, je tako velike ličnosti. Sjećam se pisma Blaža Jovanovića Žanu Kasu, koji ga je odmah dostavio, kapela mora da se miče. Znači, bilo je naređenje od strane Josipa Broza. Prvo da se udari na jedan veliki srpski simbol, a drugo da se dadne Lovćen Meštroviću, koji je kod njega prethodno bio na Brionima. Čak i postoji projekat za spomenik Franju Josipu na Lovćenu. Ali to je bilo prije, to je bilo u vrijeme prvog rušenja kapele. Jer kapela je sagrađena 1845. Mislim da je kralj Sandar, je li tako? Ne, to je, vidite, ja ovdje sam donio, uvod je tu, u početku biješe Božji hram. Ovo je kapela koju je sagradio Njegoš. Da. A ovo je kapela ovu su srušili Austrijanci, izvadili Njegoševe kosti. I oni sami su, ja sam našao dokumenta u Beču, i oni su sami iznijeli tačno razlog rušenja. Ali je to bilo u tajnosti u ono vrijeme. Oni su tamo doslovno stoji razlog je da se skine oreol svetilišta Lovć. Da se Lovćenu skine oreol svetilišta.
I zato Njegoša treba skinuti sa Lovćena, jer to je taj prokleti žargon koji danas traje, kaže, jer Srbi mogu da upotrebe Lovćen u svoje, kao propagandno sredstvo za svoje velikosrpske ciljeve. To stoji doslovno u dokumentima iz Beča iz 16. godine, kada je Lovćen srušen. I ministar spoljnih poslova carevine, baron von Burjan, kaže, dakle, da se skine oreol Lovćenu. Da se skine oreol svetilišta Lovćenu. Dakle, to je bilo prvo rušenje i to je obnovio kralj Aleksandar, a u stvari kralj Aleksandar je samo dao pare, a to je obnovila Srpska pravoslavna crkva. Ona je donijela odluku da se obnovi kapela na Lovćenu. I to inicijativom koga? Mitropolita Crnogorskog Primorskog, tadašnjeg, kasnije patrijarha srpskog, Gavrila, koji je, dakle, iz Morače. Dakle, patrijarh Gavrilo je iznio na sinod, znači, bilo je iznio inicijativu da se obnovi hram na Lovćenu, da se vrati Njegošev prah u kapelu, i to je bilo 1921. O tome postoji dokument, zapisnik, ja ga donosim ovde. Međutim, nije bilo sredstava. A tada se bio i projekt Meštrovića. Ali projekt Meštrovića bio je bez ikakve veze sa onim što je do tada. To je ličilo na neki paganski hram, na neki asirski ili vavilonski hram. Nimalo veze sa kulturom i duhom nikakve veze sa istorijom, naroda, sa predjelom, sa tradicijom, nikakve. Onda, naravno, Srpska pravoslavna crkva nije mogla da to odobri. Umeđu vremenu kralj Aleksandar je dao pare, to je koštalo 500 dinara u zlatu. A Meštrović je tražio za svoj groteskni projekat 12 miliona dinara u zlatu. Posle su rekli kralj Aleksandar je štedio, nije dao da se napravi veličanstven spomenik Meštrović i tako dalje. Dakle, to je bilo, to je što se tiče prvog rušenja i obnavljanja kapele 1925. godine. Sad, kad je led otoplio, kad je led počeo da se otapa, to znači krajem, posle Zbrozove smrti 80. pa onda krajem, sredinom i tokom 80-ih, mi smo pokrenuli inicijativu za povratak Njegoševe kapele na Lovćenu. I ta knjiga, dakle, bilo se prilično odmaklo. I ovde veliki dio ove knjige jeste uvod što se tiče početka borbe, to prvo vrijeme, 70. godine za spas kapele na Lovćenu, a ovo je za povratak kapele na Lovćenu. I ja sam tu sabrao svoje tekstove od 1989. do 1991. tokom 2 godine, kad smo i bili stvorili pokretački odbor za povratak Njegoševe kapele na Lovćenu. I sve što misli u srpskom narodu je se izjasnilo za povratak Njegoševe kapele. Dakle, i čak su bili početi da se skupljaju prilozi, mi smo se bili veoma dobro organizovali, išli smo na Ivanova korita, pravili smo hodočašća tamo gde je gomila, gde je Njegoševa kapela sručena u gomili i to je imalo veliki odjek, talas je bio krenuo, međutim nastupila je tragedija, raspad Jugoslavije, ratovi, sve ostalo što se dešava. Ne samo da se nije moglo misliti na obnavljanje Njegoševe kapele na Lovćenu, nego su i drugi srpski hramovi po Bosni, po Krajini, po Hercegovini, posebno po Kosovu. Dakle, i oni su stradali, pretvoreni u gomile ruševa. Tako da je rušenje Njegoševe kapele na Lovćenu da ima jednu strašnu simboliku. Ono što se desilo bez ikakve potrebe na Lovćenu desilo se posle, evo, na Kosovo imate oko 120 hramova koji su danas rušeni. Jesu li se ponovo stekli uslovi za obnavljanje? Pa sad, ja sam htio ovom knjigom da ipak ponovo oživim stvar. Jedno, drugo, nije moglo biti da prođe 30 godina od rušenja kapele, Njegoševe kapele na Lovćenu, a to je bilo prošle godine, 2002. A da se nešto ne objavi, da ne zaokružim, da kaže, tu svoju borbu koja je trajala oko 30 godina, kao što sam u ovoj knjizi zaokružio borbu koja traje nekih 15 godina, a i ona je izašla povodom jubileja manastira Morača, 750. godišnjice od postojanja. Evo, da zaokružimo malo i ovu priču.
Pretpostavljam i od srca vam želim i u ime gledalaca nezavisne televizije Orion da uspijete u ovoj vašoj borbi. Za ove naše gledalce koji su zainteresovani za ove dvije knjige, da kažemo gdje ih mogu naći. Izdala ih je Svetigora, a gdje se mogu naći ove knjige? Oni se mogu naći kod Svetigore. Treba se obratiti i posebno... Ima li ih u prodaju u knjižarama, slobodnoj prodaju? Ja mislim da u knjižarama Svetigore, jer ovi ne begenišu. Ovi drugi prodaju dijela Jevrema Brkovića i tako dalje. Može se naći knjiga o Morači u manastiru Morači. Ja mislim da je pri kraju što se tiče tiraža. Možda ima nekoliko desetina primjeraka ili stotina primjeraka, a što se tiče knjige o Lovćenu, ona je izašla u jednom izdanju od oko 2000 primjeraka. Ja mislim da se može još uveliko naći. Da, još jednu riječ, pošto pomenuo smo malo prije sazvežđa u vezi sa Moračom, posebno mi je drago što sam gostovao na jednom kanalu koji nosi jedno slavno ime. Prvo, drago mi je zbog toga što je direktor i vlasnik toga kanala moj prijatelj Zoran Rakočević, s kojim sam bio, bili smo zajedno u gimnaziji, iako je on 3-4 godine mlađi od mene, bili smo zajedno u gimnaziji u Kolašinu prije pola vijeka. I svaki put kad smo se, a nismo se mnogo viđali, pošto sam ja bio u Francuskoj i stranstvovao, vidjeli smo se nekoliko puta i svaki put imali smo najljepše viđenje. Dakle, a time smo današnjim danom i ovim razgovorom smo to krunisali. S jedne strane. S druge strane, prihvatio sam vrlo rado što vaš kanal nosi ime najljepšeg sazvežđa na nebesima. To je Oriona. To je moje omiljeno sazvežđe. Znate, to je sazvežđe koje sada gledalci mogu da vide posle 2 sata, kako se diže na jugoistoku. Znate, to je, Orion je mitski lovac, znate, koga je po jednoj legendi usmrtila boginja Hera, Zevsova žena, zbog ljubomore, a s druge strane Artemida, koja je bila u njega zaljubljena, po nagovoru Apolona, koji je također bio. Dakle, sazvežđe Orion, to je najljepše sazvežđe na nebesima koje broji 120 zvijezda, a od kojih jedno 7 ima istaknutih sjajnih i to su daleka sunca po 3-4 stotine, jedna, a druga po 1500 miliona, 1000 svjetlosnih godina. Evo, sad ste upoznali našu gledalci sa imenom naše televizije, zapravo šta znači, kako ime nosi. Kako sjajno ime. I siguran sam da će programi biti dostojni na visini tako slavnog imena. Hvala vam, ali vas moram pitati još nešto. Šta zapravo za vas znači Kolašin i da li uopšte razmišljate o povratku u Kolašin? Pa ja sam često u Kolašinu. Ja sam često u Moraču, u Kolašinskoj opštini, da kažem. Ja se osjećam pre svega Moračan. Kolašin je ipak kasnije postao i kasnije oslobođen i da kažemo, manje sam vezan za Kolašin, ali to je deo Kolašinske opštine. Kolašinska opština ima sve idealne uslove za planinski turizam. Možda je to i vaš savjet i predlog? Apsolutno. Našim gledalcima i građanima Kolašina. Rekao sam da treba vrednovati Moraču. Da treba vrednovati Moraču, jer u Morači sve uspijeva. Samo treba vidjeti ove godine kako je Morača rodila. Besmisleno je, suludo, zločinački prema ovom narodu, da se recimo uvoze jabuke iz Italije. Ja sam video ljetos kad sam došao, htio sam da kupi jabuka u Podgorici. Nema jabuka iz Morača. A u Morači se drveće lomi pod jabukama. Morači i u Rečinama, na primjer, koji su totalno zanemarani, koji su jedan izvanredan kraj. Dakle, da se uvoze jabuke iz Aoste, iz sjeverne Italije, i to industrijske, prašene, a da u Morači ekološke jabuke, koje bi mogle da snabiju čitavu Crnu Goru, trule, da se daju stoci, da se melju pa da se od njih pravi rakija, alkohol, znači koji šteti zdravlju. Znači, to je jedan simbol. Imate samo još jedan primjer. Imate ovdje, recimo, gredu Čelinu, koja se nalazi između Osredaka i Ljute. Zašto se zove Čelina? Zato što su pčele u njoj pravile gnijezda i toliko je bilo meda i toliko je bilo pčela da je lio med iz litice. I da su Osrečani pobijali drenove klinove u tu gredu da bi uzimali taj med. Znači, Morača je, a u planinama, kao što lije med niz litice Čeline, tako u planinama je lije mlijeko
lije mlijeko, znači Morača je i mogla da bude blagoslovena zemlja, umjesto da postane ukleta zemlja, ukoliko se ovaj kobni projekat ostvari. Sami tim i grad Kolašin. I sami tim i sve grad Kolašin, ili recimo oblast Rečina, kraj Rečinski, to je i fantastičan kraj. I moram da kažem da sam bio, da nisam to do skora znao kakve su tu šume, kakve su tu poljane, kakva su tu imanja, ali sve stoji zanemarno. Kažu da je kralj Nikola naručivao krompir iz Rečina. I jedna dobra stvar koju bih na kraju htio da kažem, to je da je u Rečinama nikao jedan divni Božji cvijet u vidu hrama koji je napravio naš brat, monah Joil Bulatović. Kao što se Kolašinska opština obogatila još sa 2 hrama, onim koje podiže Darko Medenica na Crkvinama i hramom, divnim, veličanstvenim hramom u Prekobrđu koji je podigao Mila Vujisić. Znači Kolašinska opština sa Moračom, sa Rečinama, sa Lipovom, sa svom teritorijom koja je njena, mogla bi da procvjeta. I nadajmo se da to treba, da će to do toga doći, samo treba poraditi. Hvala vam na ovom savjetu. U ime ekipe Nezavisne televizije Orion ja vam se zahvaljujem na gostovanju, u ime naravno naših gledalaca. Vama, poštovani gledalci, hvala na pažnji i ostanite u nastavku programa uz Nezavisnu televiziju Orion. Prijatno. Dobro, ja mislim da smo